Marko Novaković je ugasio monitor u 23:47. Kuhinja je bila tiha, samo zujalica hladnjaka i dalek zvuk prometa s avenije. Kroz prozor se vidio Zagreb, ne onaj sa razglednica, nego onaj koji radi noću. Prazne tramvajske stanice, zatvoreni kiosci, umorni čistači ulica. Marko je ustao i prošao pokraj stola na kojem su ostali tanjuri od večere. Nije ih oprao, nije imao snage. U dnevnoj sobi, na kauču, spavala je Lucija. 8 godina. Knjiga joj je pala s ruku. Mala sirena, izdanje s velikim slovima. Marko ju je pažljivo podigao, zatvorio knjigu, pa je odnio u sobu. Lucija se nije probudila. Disala je ravnomjerno, kao što dišu djeca koja vjeruju da je sutra siguran dan. Vratio se u kuhinju i otvorio laptop. 2 nova maila. Oba od Sandre Kovač. Jedan poslan u 22:18, drugi u 23:29. Naslov prvog, dopuna izvještaja. Hitno. Naslov drugog, zašto još nisi odgovorio? Marko je sjeo. Nije otvorio mailove odmah, samo je gledao u njih. Sandra Kovač. Vlasnica Kovač Digital Solutions, jedne od najbrže rastućih tehnoloških tvrtki u Hrvatskoj. 35 godina, diplomirani pravnik i MBA iz Londona, 30-ak zaposlenika, klijenti diljem Europe. Njezino lice se pojavljivalo na naslovnicama poslovnih portala s naslovima poput Hrvatska poduzetnica godine i Kako je Sandra Kovač uspjela bez investitora. Marko je radio za nju posljednja 3 mjeseca. Ugovor je bio jasan, rad od kuće, fleksibilno radno vrijeme, plaća iznad prosjeka. Posao, analiza i optimizacija poslovnih procesa za klijente. Ništa spektakularno, ali stabilan posao i mogao je biti uz Luciju. Prvih mjesec dana bilo je u redu. Drugi mjesec, mailovi su počeli dolaziti kasno navečer. Treći mjesec, vikendom. Sada, kraj 3. mjeseca, dolazili su nakon ponoći. Marko je otvorio prvi mail. Marko, klijent iz Beča traži reviziju izvještaja koji si poslao jučer. Trebam ti reći da je ovo 3. put da nešto nije u redu. Molim te da sutra ujutro, do 9:00, pošalješ ispravnu verziju. Ovo više nije prihvatljivo. Sandra, nije bilo pozdrava. Nije bilo potpisa osim imena. Otvorio je drugi mail. Marko, vidim da si online bio do prije pola sata. Zašto ne odgovaraš? Sutra ujutro moram imati odgovor. Ako ne možeš pratiti tempo, onda mi to reci odmah. Sandra. Marko je zatvorio laptop. Ustao je i otišao do prozora. Vani je padala sitna kiša. Asfalt je bio crn i mokar. Reflektori automobila su ostavljali blijede tragove svjetla, koji su nestajali brzo. Lucija je imala trening sutra u 16:00. Košarka. Trebao ju je odvesti. Poslije toga, roditeljski u školi u 18:30. Učiteljica je tražila razgovor. Nije rekla zašto. Marko se vratio za stol i otvorio laptop. Počeo je pisati odgovor. Izbrisao ga. Počeo ponovo. Izbrisao. Posljednje 3 godine bile su tihe. Možda previše tihe. Nakon što je Ivana otišla, nedramatično, bez svađe, samo hladna odluka izgovorena jedne nedjelje ujutro, ostao je sam s Lucijom. Kupio je stan u Dubravi, skroman, 28 kvadrata, ali njihov. Radio je kao freelancer, projektno, za različite tvrtke. Bilo je dovoljno. Nije bio bogat, ali Lucija je imala što joj treba. A onda se pojavio oglas za posao kod Sandre Kovač. Marko je bio dobar u tome što je radio. Znao je sustave, procese, logiku podataka. Radio je tiho i precizno. Nije tražio pažnju, ali radio je dobro. Sandra ga je zaposlila nakon jednog razgovora. Ti si točno ono što trebam, rekla je. Marko nije shvatio što je time mislila. Sada je shvatio. Prije nego što ova priča krene dalje, zastani na trenutak. Odakle nas gledaš? Napiši u komentarima. Ako si prvi put ovdje na kanalu Priče izvan svemira, pretplati se sada. Ono što slijedi je priča koju su pokušali zakopati, ali sjećanje nije dopustilo da nestane. Marko je konačno napisao mail. Sandra, poslat ću reviziju sutra do 9:00. Marko poslao ga je u 00:14. Odgovor je stigao za 2 minute. Dobro, i Marko, naviknimo se na ovakav tempo. Ovo je stvarni svijet. Marko je ugasio laptop, legao je u krevet, ali nije mogao zaspati. Mislio je na Luciju. Mislio je na to kako joj nije mogao pomoći s domaćom zadaćom jučer jer je morao završiti izvještaj. Mislio je na to kako ga je pitala zašto uvijek radi. Tata, zar ne možemo otići negdje u nedjelju? Možda, rekao je. To znači ne, odgovorila je tiho. Nije plakala.
Samo je otišla u svoju sobu. Marko je gledao u strop. Nije znao je li ovo cijena stabilnosti ili nešto drugo. Lucija je ustala u 7. Marko je bio u kuhinji, pripremao doručak. 2 tosta, džem od jagoda, čaša mlijeka. Ništa posebno, ali toplo. Jesi li spavao? Pitala je Lucija dok je sjela za stol. Jesam, slagao je Marko. Lucija ga je pogledala onako kako ga je zadnjih tjedana gledala, kao da zna da laže, ali ne želi ga izložiti. Imam trening danas, rekla je. Znam, odvest ću te. A roditeljski? I to. Lucija je klimnula. Pojela je tost polako, bez žurbe. Marko je sjedio nasuprot nje i gledao je. Vidjela je mamu u njoj. Ivana. Ne fizički, nego u pokretu. U načinu na koji je podignula šalicu. U načinu na koji je gledala kroz prozor dok je žvakala. Ivana je otišla prije 3 godine. Nije bilo sukoba. Nije bilo udaranja vrata. Samo razgovor. Mirno, odraslo, kao da govore o nečemu što ne boli. Ne mogu više, rekla je. Marko nije pitao zašto. Znao je. Ivana je htjela više. Ne više novca. Više nečega što nije mogao dati. Više strasti. Više rizika. Više života koji izgleda kao iz časopisa. Marko je bio zadovoljan tihim životom. Ona nije. Hoću li te vidjeti? Pitao je. Ne znam. Nije je vidio od tada. Lucija je pitala za nju prvih nekoliko mjeseci. Onda je prestala pitati. Marko je dovezao Luciju u školu u 7:45. Parkirao je ispred ulaza i pratio ju pogledom dok je ulazila. Lucija se okrenula jednom prije nego što je ušla i mahnula. Marko je mahnuo natrag. Vratio se u stan i otvorio laptop. Revizija izvještaja. Trebao je dodati podatke koje je klijent tražio, korigirati 2 tablice, ponovno provjeriti izračune. Nije bilo teško. Samo dugotrajno. Poslao je izvještaj u 8:52. Sandra je odgovorila u 9:03. Dobro, ali sljedeći put bez kašnjenja. Marko nije odgovorio. Zatvorio je laptop i legao na kauč. Pokušao je odspavati sat vremena. Nije uspio. Oko podneva mobitel je zazvonio. Nepoznat broj. Molim? Gospodine Novaković, ovdje Ana Horvat, učiteljica Lucije. Marko je sjeo uspravno. Dobar dan. Želim samo potvrditi, dolazite li danas na roditeljski u 18:30. Dolazim. Dobro. Trebam s vama razgovarati o Luciji. Marko je osjetio stezanje u prsima. Je li sve u redu? Razgovarat ćemo kasnije. Hvala. Prekinula je vezu. Marko je sjedio na kauču još 5 minuta, držeći mobitel u ruci. Nešto nije bilo u redu. Posljednja 2 tjedna Lucija je bila tiša nego inače. Marko je primijetio, ali nije znao kako pitati. Bojao se odgovora. Sada je morao znati. Marko je odvezao Luciju na treningu 15:45. Sportska dvorana na Trešnjevci bila je stara, ali funkcionalna. Miris znoja, gume i betona. Lucija je ušla bez riječi, samo kratki pozdrav treneru. Marko je sjeo na drvene tribine i gledao. Lucija je trčala sporije nego obično. Bila je zadnja u sprintovima. Nije skakala za loptom. Trener je vikao ohrabrenja, ali Lucija nije reagirala. Marko je znao. Nešto je bilo u školi. Nakon treninga Lucija je bila još tiša. U autu je gledala kroz prozor. Marko je pokušao započeti razgovor. Kako je bilo? Dobro. Jesi li umorna? Malo. Lucija, je li sve u redu? Lucija se nije okrenula. Sve je u redu, tata. Marko nije inzistirao. Roditeljski je bio u učionici na 1. katu. 3 reda stolova, bijela ploča, plakati s abecedom i brojevima. Učiteljica Ana Horvat sjedi za stolom ispred. 35 godina, ozbiljna, ali ne hladna. Marko je ušao posljednji. Većina roditelja već je otišla. Gospodine Novaković, hvala što ste došli, rekla je Ana. Naravno. Želim razgovarati o Luciji. Marko je sjeo. Slušam. Ana je uzela bilježnicu i otvorila je. Lucija je izvrsna učenica. Nema problema s gradivom, ali primijetila sam nešto u posljednje 3 tjedna. Marko je čekao. Lucija je postala odsutna. Ne sudjeluje na satu kao prije. Ne diže ruku. Ne priča s drugom djecom. Sjedi sama za vrijeme odmora. Marko je osjetio težinu u grudima. Jeste li primijetili nešto kod kuće? Pitala je Ana. Marko je htio reći da. Htio je reći sve, ali nije znao odakle početi. Možda je umorna, rekao je tiho. Ana ga je pogledala. Gospodine Novaković, ne mislim da je to samo umor. Što mislite da je? Ana je zastala. Mislim da Lucija nosi nešto što je previše teško za 8-godišnjakinju.
Marko nije odgovorio. Razgovara Marko je vozio kući polako. Semafori su se činili duljima nego inače. Lucija je spavala na stražnjem sjedalu, glava naslonjena na prozor. Parkirao je ispred zgrade i nije je probudio odmah. Samo ju je gledao kroz retrovizor. Lice joj je bilo mirno. Djetinje. Bezbrižno u snu. Ali Ana Horvat je bila u pravu. Lucija je nosila nešto. I Marko je znao što. Kada su ušli u stan, Lucija je otišla ravno u svoju sobu. Marko je ostao u kuhinji i zapalio vodu za čaj. Nije želio čaj. Samo mu je trebao trenutak. Mobitel je zazvonio. Sandra Kovač. Marko je pogledao ekran. Pustio je da zvoni. Jednom, 2 put, 3 put, onda je podigao. Marko, rekla je Sandra bez pozdrava. Trebam te sutra u uredu. Marko je stao. U uredu? Da. U 9 ujutro. Imamo sastanak s klijentom iz Münchena. Biće tu njihov CFO. Trebam te tamo. Sandra, ja radim od kuće. To je bilo. Znam što je bilo dogovoreno. Ali ovo je važno. Ovaj klijent je ključan za cijelu godinu. Trebaš biti prisutan. Marko je gledao prema sobi gdje je spavala Lucija. Lucija ima školu. Ne mogu. Marko, prekinula ga je Sandra. Glas joj je bio hladniji. Znam da imaš kćer, ali trebam te sutra u uredu. To nije molba. Tišina. 9 ujutro, ponovila je Sandra. Ne kasni. Prekinula je vezu. Marko je stajao u kuhinji s mobitelom u ruci. Voda je kipjela. Zvižduk čajnika punio je prostor, ali on ga nije čuo. Nazvao je Marinu. Marina Jurić bila je susjeda iz zgrade preko puta. Imala je kćer Lucine Dobrosti. Ponekad su se igrale zajedno. Marina je povremeno pomagala. Odvezla Luciju u školu ako Marko nije mogao. Pričuvala je 1-2. Marko naravno, rekla je Marina. Mogu je odvesti u školu sutra. Nema problema. Hvala ti. Je li sve u redu? Marko je htio reći ne. Sve je u redu. Tu noć Marko nije spavao. Ležao je u krevetu i gledao u strop. Mislio je na Luciju. Mislio je na razgovor s Anom Horvat. Mislim da Lucija nosi nešto što je previše teško za 8-godišnjakinju. Znao je što je to. Bila je to odsutnost. Njegova odsutnost. Lucija je bila sama. Ne fizički. Marko je bio tu. Ali nije bio prisutan. Radio je. Odgovarao na mailove. Ispravljao izvještaje. Gledao u ekran dok je Lucija sjedila pokraj njega i pokušavala pričati. Koliko je puta rekla tata, vidiš li ovo? A on je rekao, samo trenutak. I taj trenutak je postao 20 minuta. Koliko je puta pitala, hoćemo li izaći u nedjelju? A on je odgovorio, vidjet ćemo, što je značilo ne. Marko je zatvorio oči. Sutra je morao otići u ured, ali to je bila posljednja stvar koju je želio. Marko je ustao u 6. Obukao se tiho dok je Lucija još spavala. Crne hlače, bijela košulja, tamnoplava jakna. Nije nosio odijelo godinama. Izgledao je strano u ogledalu. Kao netko drugi. Marina je stigla u 7:30. Lucija je bila već budna, sjela za stol s knjigom u ruci. Tata mora ići na posao, rekao je Marko, dok je stajao kraj vrata. Lucija je pogledala prema njemu. Nije rekla ništa, samo je klimnula. Marina će te odvesti u školu. Vraćam se poslije podne. Dobro. Marko je htio reći još nešto. Htio je prići i zagrliti je, ali žurio je. Vidimo se kasnije, rekao je. Lucija je okrenula stranicu knjige. Ured Kovač Digital Solutions bio je u centru, Ilica 427, stara zgrada renovirana u moderan poslovni prostor. Marko je ušao u 8:55. Recepcija na prvom katu, bijeli stolovi, zelene biljke, minimalizam koji je govorio uspjeh. Marko Novaković, rekao je recepcijskoj službenici. Gospođa Kovač vas očekuje. 3. kat. Lift je bio spor. Marko je stajao sam i gledao brojeve dok su se palili. 3, 4. 5 vrata su se otvorila. Sandra Kovač je stajala u hodniku. Crna odora, visoke pete, kosa vezana u strog rep. Izgledala je kao s naslovnice poslovnog časopisa. Marko, dobrodošao. Pružila mu je ruku. Stisnula čvrsto. Profesionalno. Sastanak je za 10 minuta. Soba za sastanke je na kraju hodnika. Pripremio sam sve materijale. Trebam te da objasniš analizu procesa koju si radio prošli mjesec. CFO ima pitanja. Marko je klimnuo. Razumijem. Sandra ga je pogledala. I Marko budi oštar. Ovaj klijent ne tolerira nejasnoće. Soba za sastanke bila je velika. Stakleni zid s pogledom na Ilicu. Stol za 12 osoba. Sandra je sjela na čelo. Marko je sjeo sa strane. CFO iz Münchena nazvao se Heinrich Adler.
50 godina, siva kosa, naočale bez okvira. Govorio je engleski s teškim njemačkim naglaskom. Mr. Novaković, rekao je Adler, I have reviewed your report, but I have concerns. Marko je otvorio laptop. I'm listening. Adler je pokazao prema ekranu. Your analysis suggests we cut 15% of middle management. This is aggressive. It's efficient, rekao je Marko mirno. Your current structure has redundancy in 3 departments. Decision-making is slow because information passes through unnecessary layers. Adler se nagnuo naprijed. And you believe this will not affect morale? It will affect morale short-term, rekao je Marko. But long-term, it creates clarity. People know who makes decisions. Productivity increases. Adler je gledao u njega. You speak from experience? Marko je zastao. Yes. Sastanak je trajao sat i 20 minuta. Adler je postavljao pitanja. Marko je odgovarao. Precizno. Bez oklijevanja. Na kraju je Adler ustao i pružio ruku. I am satisfied. We proceed. Sandra je bila zadovoljna. Vidjelo se po načinu na koji je gledala Marka dok je Adler izlazio. Dobro si to odradio, rekla je. Marko je pakirao laptop. Hvala, ali trebam te tu češće. Marko je podigao pogled. Sandra, ne odmah. Ali ovakvi sastanci su važni. Ne možeš ih voditi preko Zooma. Klijenti žele vidjeti lice. Trebaš biti prisutan. Marko je zatvorio laptop. Rekla si da je posao fleksibilan. Jest. Ali to ne znači da možeš uvijek biti kod kuće. Marko nije odgovorio. Sandra je prišla bliže. Marko, razumijem da imaš kćer, ali ovo je tvoja karijera. Ne možeš zaustaviti život zbog nje. Marko je osjetio nešto hladno u prsima. Ona nije prepreka. Ona je razlog. Sandra je klimnula, ali nije izgledala uvjereno. Razmisli o tome. Marko je napustio ured u podne. Sunce je bilo visoko, ali zrak hladan. Hodao je ilicom prema tramvajskoj stanici i mislio na Sandrine riječi. Ne možeš zaustaviti život zbog nje. Lucija nije bila prepreka, ali Sandra je to vidjela tako. Marko je stigao kući u 2 poslije podne. Lucija je bila kod Marine. Trebao ju je pokupiti za pola sata. Sjeo je za stol i otvorio laptop. 2 nova maila. Oba od Sandre. Prvi. Adler je zadovoljan. Dobro si ih zadovoljan danas. Drugi. Poslan 10 minuta kasnije. Trebaš odmah pogledati prilog. Novi klijent. Hitno. Marko je otvorio prilog. Zahtjev za analizu. Detaljan. Zahtjevan. Rok. 3 dana. Marko je izračunao 3 dana. To znači rad navečer. Rad vikendom. Rad dok Lucija spava. Zatvorio je laptop. Pokupivši Luciju, Marko je predložio nešto spontano. Hoćeš li u park? Lucija je pogledala prema njemu iznenađeno. Sada? Da. Imamo vremena. Lucija je klimnula polako. Nije bila sigurna je li ozbiljan. Park Bundek bio je miran. Djeca su se igrala na igralištu. Stariji parovi šetali su oko jezera. Lucija je trčala prema ljuljačkama. Marko je sjeo na klupu i gledao je. Bio je ovo prvi put u mjesec dana da je negdje otišao s njom bez žurbe. Lucija se ljuljala visoko. Smijala se. Glas joj je nosio preko parka. Marko je osjetio kako mu se nešto otpušta u grudima. Ali mobitel je zazvonio. Sandra. Marko je gledao u ekran. Lucija je vikala. Tata, gledaj kako visoko idem. Marko je podigao ruku i mahnuo. Mobitel je prestao zvoniti. 2 minute kasnije. Nova poruka. Marko, trebam te nazvati. Hitno. Marko je ugasio mobitel, Lucija i on ostali su u parku do mraka. Kupili su palačinke od pokretnog štanda. Lucija je jela sporo, sretno. Tata? Da? Možemo li ovo češće? Marko je pogledao prema njoj. Hoćemo. Lucija se nasmiješila. Bio je to prvi put u tjednima da je vidio taj osmijeh. Marko je upalio mobitel tek kad je Lucija zaspala. 7 propuštenih poziva. Svi od Sandre 3 poruke. Marko zovi odmah. Ovo nije profesionalno. Ako ne odgovoriš u roku sat vremena, razgovarajmo sutra. Marko je sjeo za stol i zurio u ekran. Znao je što slijedi. Ujutro je stigao mail. Marko, trebam te u uredu danas u 10:00. Ne odgađaj. Sandra. Marko je odvezao Luciju u školu i vratio se u ured. Sandra ga je čekala u sobi za sastanke. Sama. Sjedni. Marko je sjeo. Sandra je bila hladna. Ruke joj su bile sklopljene na stolu. Jučer si ugasio mobitel. Jesam. Zašto? Marko je gledao prema njoj. Bio sam s kćeri. Sandra se nagnula naprijed. Marko, razumijem da imaš obitelj, ali kada te zovem trebam da se javiš. I kada sam s kćeri? Da.
Marko je osjetio nešto toplo u grudima, ljutnja, tiha, ali jaka. Sandra, rekla si da je posao fleksibilan. Fleksibilan ne znači nedostupan. Marko je ustao. Ne mogu biti dostupan 24 sata dnevno. Sandra ga je pogledala hladno. Onda možda ovo nije posao za tebe. Tišina. Marko je stajao i gledao je. Je li to prijetnja? Sandra je ustala. To je realnost, Marko. Ja vodim tvrtku. Ne mogu čekati ljude koji ne znaju postaviti prioritete. Marko je osjetio kako mu se stežu šake. Moja kući je prioritet. I to je tvoj izbor, rekla je Sandra. Ali nemoj očekivati da ja to prihvaćam kao izgovor. Marko je napustio ured i hodao Ilicom bez cilja. Mislio je na Sandrine riječi. Nemoj očekivati da ja to prihvaćam kao izgovor. Lucija nije bila izgovor. Bila je razlog. Marko je radio sljedeća 3 dana bez prestanka. Završio je analizu koju je Sandra tražila. Poslao ju je u petak navečer. Sandra je odgovorila u subotu ujutro. Dobro, ali moraš biti brži sljedeći put. Marko nije odgovorio. U nedjelju je ostao s Lucijom cijeli dan. Išli su u kino. Gledali su animirani film. Lucija se smijala. Držala ga je za ruku. Navečer, dok je stavljao Luciju u krevet, ona ga je pitala nešto. Tata, zašto uvijek radiš? Marko je sjedio na rubu kreveta. Zato što moram. Ali zašto moraš? Marko nije znao kako objasniti. Zato što trebamo novac. Lucija je bila tiha, ali ja ne trebam puno. Marko je osjetio kako mu se nešto steže u grlu. Znam. Lucija ga je zagrlila. Volim te, tata. Marko je zatvorio oči. I ja tebe, Lucija. U ponedjeljak ujutro. Novi mail od Sandre. Marko, trebam te u uredu danas u 15:00. Hitno. Sandra. Marko je odvezao Luciju u školu i vratio se u ured. Sandra je bila u sobi za sastanke, ali nije bila sama. Uz nju je sjedio muškarac. Oko 40 godina. Skupo odjelo. Sat koji je koštao više nego Markov stan. Marko, ovo je Goran Pavlić, rekla je Sandra. Goran je ustao i pružio ruku. Drago mi je. Marko je stisnuo ruku. Također. Sandra je gestikulirala prema stolici. Goran je investitor. Zanima ga moja tvrtka. Marko je sjeo. Razumijem. Goran se nagnuo naprijed. Sandra mi je pričala o vama. Kaže da ste vrlo sposobni. Radim ono što mogu. Goran se nasmiješio. Skroman. To volim. Sandra je ubacila. Goran želi investirati, ali ima uvjete. Koji? Sandra je pogledala prema Goranu. On je nastavio. Želim da tvrtka raste. Brzo. To znači više klijenata, više projekata, više zaposlenika. Marko je klimnuo. A gdje ja spadam u to? Goran se nagnuo natrag. Sandra kaže da ste vi ključ. Klijenti vas vole. Vjeruju vam. Ali trebate biti više prisutni. Ne možete raditi od kuće i očekivati da klijenti budu zadovoljni. Marko je osjetio kako mu je telo postalo hladno. Rekla mi je Sandra da je posao fleksibilan. Goran se nasmiješio. Bio je. Ali sada više nije. Marko je sjedio u autu ispred zgrade i gledao prema uredu. Razmišljao je o Goranu, o Sandri, o svemu što su rekli. Ne možete raditi od kuće i očekivati da klijenti budu zadovoljni. Bio je to kraj. Tu večer, dok je Lucija spavala, Marko je napisao mail. Sandra, hvala ti na prilici, ali ne mogu nastaviti ovako. Dajem otkaz. Marko poslao ga je u 23:47. Odgovor je stigao u ponoć. Razočarana sam. Mislila sam da si jači od ovoga. Marko je zatvorio laptop. Sljedeća 3 dana bila su tiha. Marko nije radio. Samo je bio s Lucijom. Odvezao ju je u školu. Pokupivši je. Igrali su se. Čitali su knjige. Lucija ga je pitala zašto ne radi. Zato što sam sada ovdje. Lucija se nasmiješila. Ali novac je nestajao brzo. Štednja je topila. Marko je znao da mora naći novi posao. Brzo. U četvrtak navečer. Zvono. Marko je bio u kuhinji. Lucija je u svojoj sobi. Pogledao je sat. 23:15. Tako zvoni u ponoć. Poglavlje 4. Marko je vozio kući polako. Semafori su se činili duljima nego inače. Lucija je spavala na stražnjem sjedalu, glava naslonjena na prozor. Parkirao je ispred zgrade i nije je probudio odmah. Samo ju je gledao kroz retrovizor. Lice joj je bilo mirno. Djetinje. Bezbrižno u snu. Ali Ana Horvat je bila u pravu. Lucija je nosila nešto. I Marko je znao što. Kada su ušli u stan, Lucija je otišla ravno u svoju sobu. Marko je ostao u kuhinji i zapalio vodu za čaj. Nije želio čaj, samo mu je trebao trenutak. Mobitel je zazvonio. Sandra Kovač. Marko je pogledao ekran.
Pustio je da zvoni. Jednom, 2 put, 3 put. Onda je podigao. Marko, rekla je Sandra bez pozdrava. Trebam te sutra u uredu. Marko je stao. U uredu? Da, u 9 ujutro. Imamo sastanak s klijentom iz Münchena. Bit će tu njihov CFO. Trebam te tamo. Sandra, ja radim od kuće. To je bilo... Znam što je bilo dogovoreno, ali ovo je važno. Ovaj klijent je ključan za cijelu godinu. Trebaš biti prisutan. Marko je gledao prema sobi gdje je spavala Lucija. Lucija ima školu. Ne mogu. Marko, prekinula ga je Sandra. Glas joj je bio hladniji. Znam da imaš kćer, ali trebam te sutra u uredu. To nije molba. Tišina. 9 ujutro, ponovila je Sandra. Ne kasni. Prekinula je vezu. Marko je stajao u kuhinji s mobitelom u ruci. Voda je kipjela. Zvižduk čajnika punio je prostor, ali on ga nije čuo. Nazvao je Marinu. Marina Jurić bila je susjeda iz zgrade preko puta. Imala je kćer Lucijine dobrosti. Ponekad su se igrale zajedno. Marina je povremeno pomagala. Odvezla Luciju u školu ako Marko nije mogao. Pričuvala je 1-2. Marko, naravno, rekla je Marina. Mogu je odvesti u školu sutra. Nema problema. Hvala ti. Je li sve u redu? Marko je htio reći ne. Sve je u redu. Tu noć Marko nije spavao. Ležao je u krevetu i gledao u strop. Mislio je na Luciju. Mislio je na razgovor s Anom Horvat. Mislim da Lucija nosi nešto što je previše teško za 8-godišnjakinju. Znao je što je to. Bila je to odsutnost. Njegova odsutnost. Lucija je bila sama. Ne fizički. Marko je bio tu, ali nije bio prisutan. Radio je. Odgovarao na mailove. Ispravljao izvještaje. Gledao u ekran dok je Lucija sjedila pokraj njega i pokušavala pričati. Koliko je puta rekla, tata, vidiš li ovo? A on je rekao, samo trenutak, i taj trenutak je postao 20 minuta. Koliko je puta pitala, hoćemo li izaći u nedjelju? A on je odgovorio, vidjet ćemo, što je značilo ne. Marko je zatvorio oči. Sutra je morao otići u ured. Ali to je bila posljednja stvar koju je želio. Poglavlje 5. Marko je ustao u 6. Obukao se tiho dok je Lucija još spavala. Crne hlače, bijela košulja, tamnoplava jakna. Nije nosio odjelo godinama. Izgledao je strano u ogledalu, kao netko drugi. Marina je stigla u 7:30. Lucija je bila već budna, sjela za stol s knjigom u ruci. Tata mora ići na posao, rekao je Marko dok je stajao kraj vrata. Lucija je pogledala prema njemu. Nije rekla ništa, samo je klimnula. Marina će te odvesti u školu, vraćam se poslije podne. Dobro. Marko je htio reći još nešto. Htio je prići i zagrliti je, ali žurio je. Vidimo se kasnije, rekao je. Lucija je okrenula stranicu knjige. Ured Kovač Digital Solutions bio je u centru, Ilica 47, stara zgrada renovirana u moderan poslovni prostor. Marko je ušao u 8:55. Recepcija na prvom katu, bijeli stolovi, zelene biljke, minimalizam koji je govorio uspjeh. Marko Novaković, rekao je recepcijskoj službenici. Gospođa Kovač vas očekuje. 3. kat. Lift je bio spor. Marko je stajao sam i gledao brojeve dok su se palili. 3, 4, 5. Vrata su se otvorila. Sandra Kovač je stajala u hodniku. Crna odora, visoke pete, kosa vezana u strog rep. Izgledala je kao s naslovnice poslovnog časopisa. Marko, dobrodošao. Pružila mu je ruku. Stisnula čvrsto. Profesionalno. Sastanak je za 10 minuta. Soba za sastanke je na kraju hodnika. Pripremio sam sve materijale. Trebam te da objasniš analizu procesa koju si radio prošli mjesec. CFO ima pitanja. Marko je klimnuo. Razumijem. Sandra ga je pogledala. I Marko, budi oštar. Ovaj klijent ne tolerira nejasnoće. Soba za sastanke bila je velika. Stakleni zid s pogledom na Ilicu. Stol za 12 osoba. Sandra je sjela na čelo. Marko je sjeo sa strane. CFO iz Münchena nazvao se Heinrich Adler. 50 godina, siva kosa, naočale bez okvira. Govorio je engleski s teškim njemačkim naglaskom. Mr. Novaković, rekao je Adler. I have reviewed your report, but I have concerns. Marko je otvorio laptop. I'm listening. Adler je pokazao prema ekranu. Your analysis suggests we cut 15% of middle management. This is aggressive. It's efficient. Rekao je Marko mirno. Your current structure has redundancy in 3 departments. Decision-making is slow because information passes through unnecessary layers. Adler se nagnuo naprijed. And you believe this will not affect morale?
It will affect morale short term, rekao je Marko. But long term, it creates clarity. People know who makes decisions. Productivity increases. Adler je gledao u njega. You speak from experience. Marko je zastao. Yes. Sastanak je trajao sat i 20 minuta. Adler je postavljao pitanja. Marko je odgovarao. Precizno. Bez oklijevanja. Na kraju je Adler ustao i pružio ruku. I am satisfied. We proceed. Sandra je bila zadovoljna. Vidjelo se po načinu na koji je gledala Marka dok je Adler izlazio. Dobro si to odradio, rekla je. Marko je pakirao laptop. Hvala, ali trebam te tu češće. Marko je podigao pogled. Sandra, ne odmah. Ali ovakvi sastanci su važni. Ne možeš ih voditi preko Zooma. Klijenti žele vidjeti lice. Trebaš biti prisutan. Marko je zatvorio laptop. Rekla si da je posao fleksibilan. I jest. Ali to ne znači da možeš uvijek biti kod kuće. Marko nije odgovorio. Sandra je prišla bliže. Marko, razumijem da imaš kćer, ali ovo je tvoja karijera. Ne možeš zaustaviti život zbog nje. Marko je osjetio nešto hladno u prsima. Ona nije prepreka. Ona je razlog. Sandra je klimnula, ali nije izgledala uvjereno. Razmisli o tome. Marko je napustio ured u podne. Sunce je bilo visoko, ali zrak hladan. Hodao je ilicom prema tramvajskoj stanici i mislio na Sandrine riječi. Ne možeš zaustaviti život zbog nje. Lucija nije bila prepreka, ali Sandra je to vidjela tako. Poglavlje 6. Marko je stigao kući u 2 poslije podne. Lucija je bila kod Marine. Trebao ju je pokupiti za pola sata. Sjeo je za stol i otvorio laptop. 2 nova maila, oba od Sandre. Prvi. Adler je zadovoljan. Dobro si ih zadovoljan danas. Drugi poslan 10 minuta kasnije. Trebaš odmah pogledati prilog. Novi klijent. Hitno. Marko je otvorio prilog. Zahtjev za analizu. Detaljan. Zahtjevan. Rok. 3 dana. Marko je izračunao. 3 dana. To znači rad navečer, rad vikendom, rad dok Lucija spava. Zatvorio je laptop. Pokupivši Luciju, Marko je predložio nešto spontano. Hoćeš li u park? Lucija je pogledala prema njemu iznenađeno. Sada? Da, imamo vremena. Lucija je klimnula polako. Nije bila sigurna je li ozbiljan. Park Bundek bio je miran. Djeca su se igrala na igralištu. Stariji parovi šetali su oko jezera. Lucija je trčala prema ljuljačkama. Marko je sjeo na klupu i gledao je. Bio je ovo prvi put u mjesec dana da je negdje otišao s njom bez žurbe. Lucija se ljuljala visoko. Smijala se. Glas joj je nosio preko parka. Marko je osjetio kako mu se nešto otpušta u grudima. Ali mobitel je zazvonio. Sandra. Marko je gledao u ekran. Lucija je vikala. Tata, gledaj kako visoko idem. Marko je podigao ruku i mahnuo. Mobitel je prestao zvoniti. 2 minute kasnije, nova poruka. Marko, trebam te nazvati. Hitno. Marko je ugasio mobitel. Lucija i on ostali su u parku do mraka. Kupili su palačinke od pokretnog štanda. Lucija je jela sporo, sretno. Tata? Da? Možemo li ovo češće? Marko je pogledao prema njoj. Hoćemo. Lucija se nasmiješila. Bio je to prvi put u tjednima da je vidio taj osmijeh. Poglavlje 7. Marko je upalio mobitel tek kad je Lucija zaspala. 7 propuštenih poziva. Svi od Sandre. 3 poruke. Marko, zovi odmah. Ovo nije profesionalno. Ako ne odgovoriš u roku sat vremena, razgovarajmo sutra. Marko je sjeo za stol i zurio u ekran. Znao je što slijedi. Ujutro je stigao mail. Marko, trebam te u uredu danas u 10:00. Ne odgađaj. Sandra. Marko je odvezao Luciju u školu i vratio se u ured. Sandra ga je čekala u sobi za sastanke. Sama. Sjedni. Marko je sjeo. Sandra je bila hladna. Ruke joj su bile sklopljene na stolu. Jučer si ugasio mobitel. Jesam. Zašto? Marko je gledao prema njoj. Bio sam s kćeri. Sandra se nagnula naprijed. Marko, razumijem da imaš obitelj. Ali kada te zovem, trebam da se javiš. I kada sam s kćeri. Da. Marko je osjetio nešto toplo u grudima. Ljutnja. Tiha, ali jaka. Sandra, rekla si da je posao fleksibilan. Fleksibilan ne znači nedostupan. Marko je ustao. Ne mogu biti dostupan 24 sata dnevno. Sandra ga je pogledala hladno. Onda možda ovo nije posao za tebe. Tišina. Marko je stajao i gledao je. Je li to prijetnja? Sandra je ustala. To je realnost, Marko. Ja vodim tvrtku. Ne mogu čekati ljude koji ne znaju postaviti prioritete. Marko je osjetio kako mu se stežu šake. Moja kaći je prioritet. I to je tvoj izbor.
rekla je Sandra. Ali nemoj očekivati da ja to prihvaćam kao izgovor. Marko je napustio ured i hodao Ilicom bez cilja. Mislio je na Sandrine riječi. Nemoj očekivati da ja to prihvaćam kao izgovor. Lucija nije bila izgovor. Bila je razlog. Poglavlje 8. Marko je radio sljedeća 3 dana bez prestanka. Završio je analizu koju je Sandra tražila. Poslao ju je u petak navečer. Sandra je odgovorila u subotu ujutro. Dobro, ali moraš biti brži sljedeći put. Marko nije odgovorio. U nedjelju je ostao s Lucijom cijeli dan. Išli su u kino, gledali su animirani film. Lucija se smijala, držala ga je za ruku. Navečer, dok je stavljao Luciju u krevet, ona ga je pitala nešto. Tata, zašto uvijek radiš? Marko je sjedio na rubu kreveta. Zato što moram. Ali zašto moraš? Marko nije znao kako objasniti. Zato što trebamo novac. Lucija je bila tiha. Ali ja ne trebam puno. Marko je osjetio kako mu se nešto steže u grlu. Znam. Lucija ga je zagrlila. Volim te, tata. Marko je zatvorio oči. I ja tebe, Lucija. U ponedjeljak ujutro, novi mail od Sandre. Marko, trebam te u uredu danas u 15:00. Hitno. Sandra Marko je odvezao Luciju u školu i vratio se u ured. Sandra je bila u sobi za sastanke, ali nije bila sama. Uz nju je sjedio muškarac, oko 40 godina. Skupo odjelo. Sat koji je koštao više nego Markov stan. Marko, ovo je Goran Pavlić, rekla je Sandra. Goran je ustao i pružio ruku. Drago mi je. Marko je stisnuo ruku. Također. Sandra je gestikulirala prema stolici. Goran je investitor. Zanima ga moja tvrtka. Marko je sjeo. Razumijem. Goran se nagnuo naprijed. Sandra mi je pričala o vama. Kaže da ste vrlo sposobni. Radim ono što mogu. Goran se nasmiješio. Skroman. To volim. Sandra je ubacila. Goran želi investirati, ali ima uvjete. Koji? Sandra je pogledala prema Goranu. On je nastavio. Želim da tvrtka raste. Brzo. To znači više klijenata. Više projekata. Više zaposlenika. Marko je klimnuo. A gdje ja spadam u to? Goran se nagnuo natrag. Sandra kaže da ste vi ključ. Klijenti vas vole, vjeruju vam. Ali trebate biti više prisutni. Ne možete raditi od kuće i očekivati da klijenti budu zadovoljni. Marko je osjetio kako mu je telo postalo hladno. Rekla mi je Sandra da je posao fleksibilan. Goran se nasmiješio. Bio je, ali sada više nije. Poglavlje 9. Marko je sjedio u autu ispred zgrade i gledao prema uredu. Razmišljao je o Goranu, o Sandri, o svemu što su rekli. Ne možete raditi od kuće i očekivati da klijenti budu zadovoljni. Bio je to kraj. Tu večer dok je Lucija spavala, Marko je napisao mail. Sandra, hvala ti na prilici, ali ne mogu nastaviti ovako. Dajem otkaz. Marko poslao ga je u 23:47. Odgovor je stigao u ponoć. Razočarana sam. Mislila sam da si jači od ovoga. Marko je zatvorio laptop. Sljedeća 3 dana bila su tiha. Marko nije radio. Samo je bio s Lucijom. Odvezao ju je u školu. Pokupivši je. Igrali su se. Čitali su knjige. Lucija ga je pitala zašto ne radi. Zato što sam sada ovdje. Lucija se nasmiješila. Ali novac je nestajao brzo. Štednja je topila. Marko je znao da mora naći novi posao. Brzo. U četvrtak navečer. Zvono. Marko je bio u kuhinji. Lucija je u svojoj sobi. Pogledao je sat. 23:15. Tko zvoni u ponoć? Poglavlje 10. Marko je otišao do vrata i pogledao kroz vizir. Sandra Kovač. Stajala je sama. Bez torbice. Bez jakne. Samo bijela bluza i crne hlače. Marko je otvorio vrata. Sandra. Sandra je bila bljedja nego obično. Oči su joj bile crvene. Mogu li ući? Marko je otvorio vrata šire. Sandra je sjela za stol u kuhinji. Marko je stajao. Što se desilo? Sandra je gledala prema stolu. Goran je povukao investiciju. Marko je sjeo. Zašto? Rekao je da tvrtka nije spremna za rast. Rekao je da nemam prave ljude. Tišina. I rekao je da si ti bio jedini koji je vrijedeo. Marko nije rekao ništa. Sandra je podigla pogled. Bio sam u pravu, zar ne? Preopteretila sam te. Tražila sam previše. Marko je gledao prema njoj. Jesam. Sandra je klimnula. Ispričavam se. Marko je vidio nešto što nije vidio prije. Ranjivost. Umor. Zašto si došla ovdje? Pitao je tiho. Sandra je zastala. Jer sam shvatila nešto. Gradila sam tvrtku. Ali nisam gradila tim. Tretirala sam ljude kao alate. I zato sam sada ovdje. Sama.
Marko nije odgovorio. Želim te ponovo zaposliti, rekla je Sandra. Ali ovaj put, na tvoj način. Fleksibilno. Stvarno fleksibilno. Marko je gledao prema njoj. Ne znam. Sandra je ustala. Razumijem. Ali ako se predomisliš, ponuda stoji. Marko ju je ispratio do vrata. Prije nego što je otišla, Sandra se okrenula. Lucija je sretna dijete? Marko je klimnuo. Jesam. Sandra je kimnula polako. To je važnije od svega. Marko je zatvorio vrata i vratio se u kuhinju. Sjeo je za stol i gledao prema praznom prostoru. Mislio je na Sandru, na Luciju, na sve što se dogodilo. Nije znao hoće li se vratiti, ali znao je jedno. Bilo što učinio, Lucija će biti razlog, ne izgovor, ne prepreka, razlog. Ujutro je Lucija ustala rano. Sjela je pokraj njega za stol. Tata? Da? Hoćemo li danas ići negdje? Marko ju je pogledao. Hoćemo. Lucija se nasmiješila. I Marko je znao. Ovo je bio pravi izbor.